I pozdrav mi ljudi, oprostite što dugo nisam snimao. Nije mi se dalo i zaboravio sam za moj kanal. Sad sam se sjetio, opet bio. I danas ću vam pokazati kako instalirati modove, znači doslovno modove. Happy mod. Na toj aplikaciji možete, kao što vidite, 100% radni modovi. Na ovoj aplikaciji možete instalirati doslovno što hoćete. Ne što hoćete. Kovance. Evo, na primjer, ja sam, na primjer, kod Free Fire, ne GTA. Free Fire. Kliknut ćete na prvo i onda recommended visoka CSS. Ne spread. I danas ću vam pokazati kako točno instalirati taj Happy mod. Znači, ići ćete na Google ili na Chrome, gdje god hoćete, i napisat ćete Happy mod, HAPPYMOD. I ćete kliknuti download. Ako se vas pita za cookies, kliknite što hoćete i download, pa ću vas to da je pitat ovo ono. I da, morat ćete isto nešto u settings, sad se ne sjećam šta točno. Možete Brawl Stars, možete imati sve ove i da, jako je zabavno. Pa da, ja ću sad ići live, igrat ću Free Fire kojeg sam hackao, znači modo, koji ima modove, znači doslovno pucam i samo mi prati ko da imam aimbot. Ok, ja sad idem live za jedno 5 minut, možda čak 16. Ćao!